ndabasuhuza bene data. Imana ibaha umugisha bwo gukomeza kudukurikirana, bwo gukomeza kugira inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Kadusenge. Mwami Imana yacu, urakomeye kandi urahambaye, ugira neza, imirimo n'ibitangaza byawe birakomeye. Nje kandi imbere yawe ndakwiyegereje Mwami Imana yacu kugira ngo ushobose kandi unyambike imbaraga bwo kugira ngo uvuge ijambo ryawe. Ni wowe ngiye kuvuga, sinobishobora kukuvugisha akanwa kanje n'ubwenge bwanje n'imbaraga zawe zanje, ushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Nsabye imbaraga zawe kugira ngo Mana unyambike kugira ngo uvuge ijambo ryawe. Urakoze Mwami Yesu, amen. Hatua za mwenye haki zaongozwa naye Bwana, na Bwana hufurahia njia zake wakati wote. Hatua za mwenye haki zaongozwa naye Bwana, na Bwana hufurahia njia zake wakati wote. Hatua za mwenye haki zaongozwa naye Bwana, na Bwana hufurahia njia zake wakati wote. Nakukabidhi Bwana njia zangu zote, pia nakutumaini, najua Bwana utafanya. Hata nitapotea Bwana, sitaanguka chini. Bwana utanishika mkono na kunitegemeza. Nakukabidhi Bwana njia zangu zote, pia nakutumaini, najua Bwana utafanya. Hata nijapotea Bwana, sitaanguka chini. Bwana utanishika mkono na kunitegemeza. Ongoza hatua zangu, e Bwana, e Bwana. Ongoza mwendo wangu, e Bwana, e Bwana. Ongoza hatua zangu, e Bwana, e Bwana. Ongoza mwendo wangu, e Bwana, e Bwana. Ongoza hatua zangu, e Bwana, e Bwana. Ongoza mwendo wangu, e Bwana, e Bwana. Ni wowe mashine yaba kuvuga, tugufite mwami turakomeye. Iyo tugendana nawe turabanesha. Ni wowe buturo bw'imitima yacu, ni wowe mashine yaba kuvuga, tugufite mwami turakomeye. Iyo tugendana nawe turabanesha. Iyo tugendana nawe ndakwamamaza, ndakwamamaza, oh ndakwamamaza Yesu, ndakwamamaza uhimbaze. Ndakwamamaza, ndakwamamaza, ndakwamamaza
Yesu tukwamamaza uhimbazwe. Urakomeye Yesu, ushimye izina ryawe n'imirimo n'ibitangazo byawe. Imbaraga zawe zirakomeye, imbaraga zawe zirahambaye mwami Imana yacu. Urakoze Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano muri Zaburi 105 igice cya mbere kugeza ku murongo wa 5, ariko ndasoma igice cya 4 ndetse n'icya 5. Aravuga ngo mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose, mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amategeko yo mu kanwa ke. Igice cya 5 kiravuga ngo mwibuke imirimo itangaza yakoze. Nico nshaka kuvuga ahangaha cyane. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo mushimire Uwiteka yuko ari mwiza, ngo mwibuke imirimo itangaza yakoze. Nukuri bene data, birakwiye gushima Imana. Imirimo Imana idukorera ni myinshi cyane, titwoyivuga ngo tuyirangize. Irakomeye, irahambaye, kuburiho n'imbaraga z'Imana. Hari benshi uzi uyu munsi batakiriho, mwakuranye abo wagiye ureba umunsi ku wundi. Hari benshi batandukanye batameze nk'uko wenda umeze uyu munsi. Uri muzima ariko hari abarwayi, hari abari mu bitaro, hari abameze uko batavutse kubera ibihe. Rero bene data, ibyo ufite uzushimira Imana, ukomeze uzugushimira Imana. Nta kindi Imana ikunda nk'amashimwe. Imana iremye mu mashimwe, Imana yaturemeye kuyihimbaza, kandi ibyo yadukoreye ni byinshi. Hari umuntu uvuga ngo singiye nushima iki ko ntacyo ngira, nuyishima mpereye ndi umukene, nta kintu ngira ndayishima gute? Uri umukene ariko uri muzima, at least urafite n'umunwa wo kuvuga, nturi ikiragi cyangwa se ufite amaboko yo gukora. Nubwo ubona ariko uzureba wenyine, hari byinshi byatuma ushima Imana. Hari byinshi Imana igukorera, kubiguha ubuzima, kuba uryama ukicura, kuba uzuka ukagenda ukongera ugataha, kuba umuryango wawe Imana ikomeje kurinda. Ni byinshi kandi ni by'agaciro. Nukuri muze mushima Imana kuri buri jambo ryose, kuri buri kintu cyose Imana yagukoreye, kuko ni byinshi. Hari umuririmbyi nawe waririmbye aravuga ngo bariyamigisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Nukuri ibyo Imana yadukoreye ni byinshi. Wicaye we wenyine, umutima ni we uzubwira umuntu ibintu zose. Hari igihe nyine Satani agutera akakubwira ngo ese nawe naya yawe urashima iki? Dore 1, 2, 3. Yaba umeze nka runaka nibwo wushima. Nukuri aba yakubesha. Ibyo Imana yadukoreye ni byinshi, tiwona bibara ngo birangiza. Idukorera byinshi, yaduhaye ubuzima, yaduhaye agakiza ku buntu, nta kiguzi twatanze. Kuburiho nishimwe, wakagombye kuzuka ugashimira Imana. Bene data, muze mushima icyo mubundi cyose, muze mushima, mushimira Imana ihoraho, ibagenera ubuzima, ibagenera buri kimwe cyose mushaka. Ijambo ry'Imana ribafashe. Ndabasaba muze musangiza abandi ubu ubutumwa bw'Imana. Tibigoye, ni ukoroha gufata iyi video Imana iguhaye amahembe cyangwa se n'ubundi buryo wabibona, kayisharinga mugenzi wawe. Ubukoze igikorwa cyiza, ubukoze ivuga butumwa ufatanije naje kwamamaza Yesu. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.